Ui đơ. Marami kami nanyanyas kita weh. Agak situ me pakwo. Anak-anak sekolah kung drasa mo tigo puang. Kada ka iya dinana di nak mana lutu di sekolah na. Kung di atas sekolah kita aga malah kung di atas sekolah kalaki. Namun kumana tuh di atas sekolah kayak gopong. Baka naman sa din nagoraya ke. Tapi tabi ini bos senggol dong. Kada ka senggol na. Tadi pa shit di mana. Anak kurang ajar nak mana anak kita. Sebab tuh bendung kali niko. Istila na anak kita kuro. Ayan naman siya. Ni agaw sa anak kita kung anak sekolah lo. Aga punta sekolah anak kita kuro. Wah, ada lo kaya anak kita para rehegang. Bolos ki kundaro bolos ki. Nasa ngalina los sekolah kayak kundaro na. Morman ba pecik HP. Morman gari amano ro geng pere-pere. Agi pere-pere kinaseng. Kayak kus diminta ko di siapa tadi na? Pangajati na sembarang na kau. Tadinya kayak pere-pere beti lah ya. Free Fire. Pere-pere pandangnya. Wih, nesta tadi takuro. Aku dita tu mulu no hina mesti tetap kenderok. Sama na to bita kuro walas tika tini HP na nesta tadi takuro. Dingkalina na awan na keelo jadi bisa kita kuro sana. Hebat mah apa botin na sa pusan no kaya pa botil Tapi pala itu dia anakku solo. Hindi na lao biasa tuh. Hebat aga. Mas king kakak kuro na muling na toyo muling. Tuna nagaw na to. Tuna nagaw nang kani iros ni suring goraya. Kyo beti talaw na digaw ke. Kada kan mon ra mo sa din di lal kamarat na ako kedok. Apa halo digaw ko. Kung nanagaw di haga seke na. Nasi sini lo sube pana. Be indo bolu mesti ding gana tuna. Gana mesti ding do bolu na tulo na kabu na kaya na di koncin dela Maria na so bu koncin na. Cek mesti ding na ko po na ko kuan mesti ding. Hindi arage mo ka biasa na mana. Na indo mo tuna ka putu liha kiri. Nakadaya mesti ding. Hay de meti idi papa botin na tu pa ka bapo bepa. Kada ka nak bawa tahu ini, nak bawa tamun rehlo kan bepa, pas tolo tahu. Arage mo pakuro sa putenno, masih ate patu itu nilai ki beti. Araga mi masana na nasu bepa na lo. Ra lo monro di takuro lo aja nemu nilai ki. Monro na ya bahas na sipi. Ini pun aku nagaw na pakuro di taro. Moromante kurang mantre naga bepa su. Syarita ni ada leu ba syarita di atas ku. Kada bilang tiku ke ya nanti lah ada syarita tahu ini atau nak kena. Ni tu musad din neneng. Ya pasti aja poli lakain na musad lo na tihi oto. Agak hati lo na dupai. Ya tika nanti melawan lo na dua. Sama kita ngaji di lalang sama kita ngaji. Kali na to syarubu kan rumah di tandis-tandina to syarubu musad dika. Na jam panci. Harus ko siya na kuling na siya anakku walku di kamaraton ako kilo-kilo. Sige de nyahaw pakti ko tawelo. Ya na sila dapat tapi doang itu kung ka salah-salah na ya na hanak na. Lamaru pe agan tuling kalina deh. Na bagus tinggi saputan na pabote. Tunang ka pesan na anak jadi bolaya na kuniseng ni. Tadi olong kemat aku lalu main aku tanah aku masyarakat kena aku sendiri kalau kengar kita ngacarana. Hai secara tiba-tiba ketika menak tapi dilamar kilo jadi belum voting nakar hake anu di pendre sama wasel lo na di asekira kuat cerita nue gai taruh na pasti kasih pak tahu gitu nak kena cerita tahu kuro na anu nak lagi na cerita apalagi kok paku memen nih neneng dentro PT mu mante dak nyapa tuh kaju keloro na masih dengar dari tawa lalu kok ada sedih nama lo kan keloro nih beti deh lo sih darai emang ada pendewa sama lah ya mau lupa ya balik ya emang kerja yo ya ruas lo kayak udah nggak kurang tahu itu anu nak lagi dia biasa mau jadi cerita lo boleh kok pakai meman nih ya lagi deh hena kasih tunduk pada lalu angin di itu anak-anak mau pendaro anu nak aina ternyata wih
gana lo manwa lanceng na selama sa piala kan siguro kasi di dapat yung hebu para karo na ano paling nambe ko cerita hai ni gahe cerita patwa sistem motor cuma tunakan cake na pa yung motor biasa lo tapi kok kali ini maturo tapi kalau boy sembar kana kawo si bong kana man ulawi maturo lah kana ayan tao le pa to na iya Iya kaya penasaran sedih lo bahan nembong kang kata naga gau muna mbak udah cetak kok kita dulu yuk kedua kalau tambong tadi peti ini neng itu baju baik udah deh mangai kali kita sumpah mantap kalau kau sudah berpakai itu ya ini neng nada kah yang weh nu dulu yang weh kalau pelak kau baik apa itu betul tonton nah mantai itu ini nih puji lo ya baju pakai dia pak mah kau dah kena sedih ngangi teh pernah na neri mana sedih ngangi weh kalau kau tidak reki alhamdulillah nyampe sedih stona nih neng stona kosto arosina shakarudu na hanya apa juga lero nih kayak akan beda kok di stadiolo sama tuanmu ikan gandeng lo rumah japai lah rumah japai sih na kena igar yancu na gandeng murah tan hanga na tiratoi pona anu doi kan berat deh dengan negara Republik Malaysia saya kati betul kosto dah beti mana ran reu rohe kaju ke katohe ini saja jahat pan aku dikupa uding ide weh so nah sifat-sifat kali sedih betul manre kaju loro nyamang apa sih sedih mereka kaju sifat kuah ya kaju itu lah pertama tau kasih menjak kalau rumah aku di tolong tuan nu kota kala kita more foto nak kita sudah inya hana aku dia itu pemain mahak gagah ini neng sakarudu kasedingin tapi dulu leh sinabi ra kalau pun rehin sakarudu he kaseding